Well, me the mo nyina mo sesem gusu Jibra mo hwe Badwam on Adom TV multi TV. So bra so say dey enkomo no ebrel. Ma ye na nyumeku ya St Andrews College of Healthcare. The honor say one asa the Omo Remedial School na about St Andrews College Ultimate Remedial School no and so kire say watch on so hwe na modern bono esin to abema wantimi amo modern ba community miensa en na enum kra na akwanya kese pa da ho edema. Free 10244696911 and 0207891004. No etimi no din kita ho. Sanso na make out say one College of Healthcare no so no o de infie mienu na wonya certificate in healthcare na as nursing. Na wetimi ade ho say won so nei o ye adwuma okwanso nkoso kra. Now I'm starting from medical catch 0544 830179 and 0244 696911. Ini peduana bribia da ye adwuma na bre. Ene CD capsules in the ointment aba ointment in wapon waposo wote se wona mo twondwe ya eno na odi djuma na afi capsules na nkasa de Essence Center for Scientific Research into Plant Medicine Ajatu no e boost your immune system inti asem kase ina asem de pa de ba open capsules ibine ointment ya to am CD capsules in ointment na Gapson Pharmacy Kofrudia Ecus Pharmacy or Kanshi Drug Lane ana afi Danny Herbal Kumasi Ashtown ana afi pharmacy ne drug stores awodo nyina e wo omemu wodi ti ankasa de lashibi community 19 eho ana behu bia etonton ne dodo CD capsules and an ointment. Fre 020 9682836 or 050 5767425. Na what we want to do kita ho. Ne kra no I want to share say homtamin ginseng and the ote ginseng just carry fee power ahoden sonko. Nti edro bi a ginseng e ka ginseng one seven. Na say edin sachara ke see e benefit. O na review ho. O na refi ade kakra na refi ade eno achupe se sugar level no eba from to the normal level na afi o lungs ne so e function here homtamin ginseng na so to sa basakom no one osunyane 6 stars pharmacy ono ene sunyane municipal assembly ana ehwe enimu frɛ 10200 34 29 88 0200 34 29 88 na afi watimi ne won edin kita wana se 0206106799 na watimi ne won akasa bra so se edin komo but makacho na no da bo se eyen koma ye di obedwam ye di Adom FM ye di Joy FM ye di no eya Asempa FM is about this Saglimi housing project na ne matters arise nsem no aye bibi bebre a ewo ho na no bo se na mfonyi bi na social media e ka na express shock and surprise as to why Sajumedi is still intimi nkoe ya fatu ya ho se afi ye begibre na yetimi adoso de somu yi if say yetimi entena sa atibia ni mbiri ada emi ankase from President J Kufuor apenso abesi ne bia we talk about affordable housing ne emonkeka ho ne de ka ho ho asem yetimi nyansi emia na nrum basa ma ho asem nkoe kana ya manyo sema asesi yi free mu ne hwe oman Ghana enso ho asem ne kana yi nti eyen komo a yesiesi ato ho a housing projects abaya hodo nyina ade aba baby akodu challenges ewom as oman kwan be ne be fa so a ebitime yi sa ha nyina afi ho nti eyen komo a this week prepare ho na siesi ho na adwenkyere bi awo na nsusuye bi awo bia no so de beka ye ho ama etimedi mu awie pay whichever way is Ghana asase so e Ghana japade eye mienu nti ne de fini no hye ho se affordable housing nti ntimi so my affordable houses so ekeken romance e basasa sa nkomo no na watwi mu e nkomo a ibedi nti wo so siesie ho. I am from Ahafo, a proud Ahafonian. Ahafo forever continues to be the land, that land of milk and honey, land of opportunities, land of peace, land of love. Ahafo yeji ahokwo yeji omofeso Ahafo obatampa ana nufo su esu obi biara so enye na de hye nko a ye ka se yedi Ahafo ho adanse a ebre ene adaje bekoso aboy na emum esese ye ka se de be ya enuanu amwo amanone ene mu amofie mo so onyame adom musika semu ni nimde from amope ba bi de musika akoshe motimi etwamoni ahwe region ba akopɛ dem wo Ghana ha
ye dance so cry in terms of bibia ahoje opportunities nipa ni nipa ntem asetina kama na no mochi dom mobile amamere kama nipa woni abre nso di dwuma mabunu titiru enti ye ka Ahafo a ye bekoso I proud say emu bi onyame ehumobro toye so a ye ko free Ahafo ye sha Ahafo nkomo ase privileged to have my regional minister Ahafo region minister ya bona na ne onyame Adom ase o we offer ase ese meba na mesumbe bo na ye ton Ahafo na afietimi di Ahafo challenges na ye wa Ahafo no new mountain nkomo ya kwan nkomo in fact a lot of nkomo na aba Ahafo mabunu o madisua ho nsem o mapo mu de ho nsem acquainted you ho asem Ghana man payinsu e power no enchesa proud to obey amanyosem na active frontliners and odi kan ba pen no sa akoteye no sa ta chire ho chire ni bia nso odi no waje amanyosem mutimi se nimdie ni nyansa de emmonoda tema eni mpuntu eni nsachirae onipa abrabom no e do makoma so yen kasa pie no yema me region Ahafo region the minister George Boakye Akwaba. Yeso. Misa. Boko there. Oyame Adom. Good. Boko. Ahafo minister. Oh, at long last. Ibidin komo. I see me that say short notice but oji bre say obetim ni akasa. You say fa Ahafo mpuntu ne kanko ho. Nya ministers nyina ana nya omo fault nso. Ko basa na nyoma egugu so no ana dosu ye ba but wajibre ne kasa ya mo akwa ba die ntempa no minim se dipa dodo na pese omo frɛ okɔ na chire ti sɛ o chire bɔkɔ amanfo ni nyina ye prepare sɛ omba boa ama ede Ahafo akɔ anim esuma ni gye ho saa na nanom amanfo mo manum asɔfo almost obia aye prepare sɛ Samre ya Yankopɔn da Romanam na nado dan kwakufu ado so e de region ama ye de o se nyina som ye pagya region no ekosi baabi pa I see wakɔ akɔhwɛ akyire krom ho na watena fito nkola be bepem sabri wa ya amanyosem enso ha bepem ene aguso ya amanyosem obetimi identify Ahafo challenges ansa me ba so no be enum bi a osusu se edi enya ache na emu onyame Adom under your watch ene aboafo eka ho no obehwe se emudodo na betimi ede akogu fom yo ma heme da se se ohwe Ahafo a youth empowerment a serious challenge ena ye road network nso so se enso ye another challenge ena ohwe Ahafo ye dwumadi edi pa ekuaye kwere so se yo challenges kakra ewom na kapechi kakra so ewo region mu so Nyankopɔn da Roma samria make say de se eho ada di amanyosem penchi ana se impuntu penchi ana hye ho penchi amanyosem ho penchi okay but say ohwe 2020 elections no eba na free 2017 mu hobado a otimi se dem ma ekofo mpa nti mpa ya be bo ne se emebio na kwan a fa so emebio ne se e wo se nyina kan hubom se kan hubom ye tie ho ase a se sa mpege beje ne nti mebio na fe ye putu Ahafo first they say ukọ American most of the offices that we do na dey aboho American first they say nyina agi tumi say Ahafo first na Ahafo development no so ye very important ma ye nyina say ye beti ho ase na ye kan bom na ye gya watimi akabe no na ye hu say ye nyina free ye from baakum ya boa ma Ahafo consensus say na share original say 6 when info na MP so say o he esunafo north honorable Bobie okay south honorable Rekopoku esunafo south and oko asitifi north and so honorable Bano and oba asitifi south as well honorable Collins Dauda and oko Tano north honorable Freda Freda wono Freda
ɛna honorable secretary so Tano South. Okay, young man Benjamin section. Benjamin secretary. Okay, I see. So when you know Ahafo proper, why identify mabunu so meti makeka omo abom. Wo si enye Ahafo slogan na enye Ahafo first. But adia ba ko edi Ahafo nya, de bi Adam Tina TV ni video so ameka me say kopim say o mampanyi nyansem ene nananom so nyansem ene Ghana for the share so ye touch dey because ye ko kire ya adwon zampa. They see a dear ho as a region. Ye hu se eya ade ba kwa ha ya adwene pa ne yakwan ho nsem akwan ho nsem aya ade a ye ka intimi nka na uba ye so hu bi bi be ma hu bi na de ede wo mu se Nyankopon da roma akwan ni nyina wo contractor for nsem e ba ami major rules no be be me ne contractor sin nyina hia ama samra me ka say most of them are back go back to site omo ye adwuma em say de ha adwiri kese pa main goso tepa road no goso tepa road no na hwidiem kanyase ye jam say ha adwiri say wo hwe mfuturo a manfo home a na ha adwiri nti me de contractor na kasa jambo akina me ne no ko akakohunu Cocoa board for okay na ne mebi wo ha to na ma no se de be ya obetimi akwakwa ye adwuma ne ntema maye na dedika no na o ye adwuma no ekwe ntiam te ye ne se base material na odigu so a ansa na nkodi ku ta ne ba begu so no na entia papa enye papa ndi so hwam se kwan no futu oso pa ndi om ka se onyi base material ni nyina fa foforo egu so ansa na odiku ta no egu so okay nti mi se nyambo akira ehia ye tutu ni nyina ma wasa akọba na nanom dodo na timi akwanya na ono afreme omo ha ono se mpu contractor no ne ho so ahobo a mfuturo se stores nkwanhie eba na yade ahodo so betima na mfuturo so de aba enti ka mo de se contractor kora wo no wo sa contract no ede na be ye osi akwan so betimi di nsuo kora no sebe apetipeti akwan so for the time being na again akwan no sanse ye ja na santi no afide e chen te said the abobo apoapo a wonnam so a ahomtiye yenya ene contractor ni wie nhihye na a entimi nkoye wo mfom so ne bumpia na wupia se beba ntem no ade na ebetima ya ma yankasa Ahafo ya de hye no wona koma atimi if you nsem ni bi ho mo ka asefem ahodwuri ene demonstrations ahodo o ma hyehya to ho ebia nanam na o ma di nkomo ebia na bia ba woni na waka o ma koma ade na ebetimi ko yentra bre na ekeka nsem akese plans are far advanced and chebie base na ma de ninsi enipa na ho se enti enimani me insuo wanse me de pete so kora se bia ma krom amana ti me ho se ye stores ye ma ya de awodo e de na ye fa ho yo me be na honorable this year was na for asutifi north ene numon fa kasa na anopa bia no mu o de insuo eguso okay na ishia contractors so me kan kire Kofi Job contract ni shade nsa so also provide water tanker na mfanso guso so we di guso anopa na ekoba 12 na ka afa so abanfuturo no sa aba no anka contractor so de aba be guso ma oje pene sa de chinya na me buy but when TV bia de be very sure say bia na oye nti I don't want to but me musa we say de be ya de share won hwe na koma beto omyam what to anamo afa akwan no why identify two major akwan Kenya si hwediem and a go so ho asem and dey na kai these are the two major ones the a push problem is here pa no and it's a 2 year market the intermake me do ma to soro and say ukọ be say Kenya si hwediem Kenya sa bontin o ma mu fie wo kwan ho na mfutura o mu home ekọ mu no say ya de ha ndi sa ne ma we mi nu ntina ma me de sa rules nu no ato esoro no okay me besa ba kwan no so but Oba Ahafo one of the major companies e ba wa adwene mu ye Mem Timbers Oba Ahafo one of the major ones is ba ye Newmont ye beba Newmont so ne ekroma ne binom one challenges are more and then we see how we can straighten it but Mem Timbers want something to say Mem Timbers is a friend of Yom Forest Products no a conform Mem Timbers a conform says emphasis virtually a good cry nti Nana Dankwa Akufo-Addo president of the republic e ko ho na wo hye wo mbo se obema ya pagya enye ne team be adwuma keto o nimpa se
tamana omo ya adwuma nyanam ko school wa chinsia nim company said na esiti but we say Wesley College for also the message is bebrebo what tried Wesley College tried over 15 good years 15 years yes nti nyame ke ne Mr. Asante mu nyina no nyame mfa nyame ke crazy okay ya beba so mem timbers what has happened to mem timbers it's also ayom forest products say sad friends say Naja David na a talk company no okay nti president ma edwa share wadi 1F na ase na omo stimulus package na o say omunya be 13.5 million na omo 6.5 nti me bae me ko ho omo kwa de ba me ho na omo me eti ase say aka omo scan bi o say omo saka nti me be me ne trade minister akodi nkomo nti o so be invite omo within this week ama me ne omo nyina ehia na ne mebe ho a yakeka bomansa asana mo release scan aka no ama omo nti say omo release ma omo a ebema sese ya omo 6.5 ma omo no workers no omo afamu be 700 and workers be 1500 nti say onya de aka no ka ho a obetuma fa omo aka no ama adwuma no afei atumpo they say de eduru no was illegal mining was Kenya ayum for a concession no and a dam near sorry Newman for concession no and a dam no mushia o ma meti say go fobi ye galamsey e de stable minister what's na ko much e travel through ma was no illegal mining was ebi also ebi ohi and make us ayum for no concession no bi and omo yes ade no e wo so Newmont ana ayum Newmont sorry Newmont for concession ni bi nti de me ne omo kan ne say ye be ma aba security na wo kan oba security no na ya tuma pamogo mo afri so okay ba me free Ahafo report amenya free Ahafo adehye ntitu maburu no nyina ne say Newmont and serve the interest of Ahafo me busa say what does that mean na omo de nchiremu bi a eye bibi wo sa dia brem yemfa Ahafofo omo nye akwan omo nye hospital social responsibility omo neglect here omo mu nananom free meeting kro omo ma and all those minimum says yentimi mbaye but ye tete atesem so udi agire na de koye adwuma akofa ha okese abro me gidi so omo hwe what is the situation there em say social responsibility agreement na omo ye no em say che into omo pese omo a review social responsibility agreement no into omo ye a revised one eno na ka say omo hia no ma sign nti me baba no na there was a meeting at Sunyane nti me ma one of my directors the call meeting no me yanko nti me yan what happened during the meeting nti they said the issue has taken say e sign new social responsibility agreement na e take on board some of the concerns you from a reason no nti nyambo na say me come back hwe the see na fe hu the way forward me aso so o ma ba me ho ayu Newmont for na ba me ho akasa me so me ko ho nti enura me ne ompan for ba ko kasai se nyama bo a biduru ya de chin ya o se me ba ho na me so me di bani ba behwe ensama mo ba kan chire bi nyina hu se eno kura na se e be gina Newmont ka kana asa ba ya kwan so Newmont na no da me hu se enfonyini bi nipa bi di free of Kenya se brem so ma bo bi tu Newmont for abo bi tu ina ya tesem Newmont for tia omontie de sika no ya bo bi tu no mo di enfonyini bi aba Newmont for ko place chemicals bi wo ba bi omutu o ma de na akunya adehye bi for mabunu na etwa adwo and all those things what who say video na about to attention say Newmont akoto tu bi ana me hunu picture no sa video no enra the Saturday no and quickly me frɛ DC no so on find out the SC in the reporter DC in the brem ne say na go for no be legal illegal mining no na omo koye blasting na blasting na omo ye illegal miners no aha omo ko for no Newmont asase so na omo koye blasting na blasting na omo ye omo ntman time ayi ni ye nti before so be aware no na ayi na blasting ana omo akokam nti de ohun se wo pie na moja wo no moja sare no nyina na ne tu Newmont for na ato ede na yetuo se me hu ye nam ka se yetuo but my DC ko find out na yetuo na mo blasting no and they po no ti sanko for no free omo wen so omo free ho omo report case sama police
Raymond for she be ma half for this year. Certainly now social responsibility agreement but and I can say here revision me on buy no me ma omotia say company no Ahafo it was say Ahafo for so enya ho faso one I was say oma regional coordinator who on manpower needs see who on manpower needs near so ya tailor your educational programs no towards those needs said be ya in future be so my advert near penny pa you bet my any free Ahafo so apply bi the best one apply there na omo di bi aka say bia yemfa omo they all can they are no can say omo requirements na omo hian bia na omo nya bi free Ahafo ti no mko fa the free outside no and I'm say yes have a skill development program it enema bia omo fi so omo hian so from lower level no omo yehu say well this you say dey you na yeso yemfa sa ko for the share say adwuma dey no kase say be yam future bia omo pe mfa say well this obetima nya bi free Ahafo ya ka so mo fa depending in free Ahafo but at least I was say yeso inya the lion share okay I love that word the lion share sir watch us with Chechini or West Campa. If you've just joined us, our regional minister, Era George Boakye and then the Chicken Common, from Puntu, and Sinto, Bakum, Unumi, and Sabia, a while for Paul Joe, or Yamfo, Wajibra, Su TV, in Simultaneous Biwa, quickly, Mebusa, Nafi, Ebesaba, Mr. Anwar taking note of that. Good morning. Okay, my introduction of my regional minister there will be an ordinance that will be in the Chrome quality. You should understand. I'm always proud of my regional minister and my region. Kindly ask our minister about the Tepa to Yamfo inner town roads and his meeting with the road contractors. What's your road contractors no? And Tepa Ayamfo. Tepa they say Ashanti region. No, so Wakabum. Yamfo town roads. Yeah, Yamfo town roads. Yamfo town roads and our can and one yeah. Town rules will be a hard you're trying for approval. Only contractor for the share. Me no share. Young for town rules, you and on the contract. It be a hard I feel I try approval. Then you can't in a so now the idea contract and the contractors and no share may appeal to them so be and go back to site. It is young boy answer because first what I say will be a promising me so much alcohol or my car, so call. I see. Ask Honorable Minister why work on the Bechim town roads has stalled. Ask him why the Bechim Techimentia Command Highway has not commenced, even though President Akufo-Addo cut short for the construction last year. We are aware. Bechim town roads, no? Yeah. Contractor say, we apply for variation order be. Variation order no. Omunya approve man. Intina, uji adwuma kakra no. Did I share and Mantia says, open variation order as a Maya, and on your basis, how about the Jans Wakase may free site, into us and go back to site. So until we are sure, say, the pana Obisa questions or around her, or Haman has or one as we know her, said by Yambuana Sameba, with a pamper on the church, and I say, on a tomatoes one. A crowbar according to course, and I say tomatoes, walkers here. Na kwa no mo ye emse na Alex Bon construction sa kwa na kwezi uguso awoye abrofi bi na yes akwa no sa Alex Bon no ne WBHO for na aka bo nti akosi sei o mo ye kwa no omguso kwapon e ka onkru no kwapon ho akwa nsem sei kwapon efi no bako kwapon ekosi sankore de bodak samna me kase also ena ekwa ni achimienu every person krom ekosi sankore and so big nsia big nsia so oye covers and bridges nketo na okwa no so to so e wo so na Kwapon town rules eno eka niema ntimi wo ha no ho na me boa se ekina ni road minister hia na me hu ba bia ade no aduru ba na meka no aduru ba kwa no ene WBH fo no and WBH fo no Adom ba kwa namguso. Omguso. Mini sabe kan si ebe kona fe. Onse de etia na kan ya na men kan kese ene se. Minim se o ba enche fa che. Nti ya kwan fa ni nyina so. Nti you de yema no konkon ho. Because Alex Badwam ni ehia. Ama ka yem se adwuma no o maye. Em se akase bia nka obde hotel ebeguso. So, ti se me kona me fa ni nyina so.
Nafi, but first had information and I'll be Sammy meet me. I can't hear pa. Okay. You say the man wo. How the man go. Na no masadi aba Kenya si hwidiem. E ho asem. Kwan no. Some guys say the problem say o problem ma ya kwan o. Aha. Ehia ma woni so ade hunu ba o problem na abegina kwan so. En krepa. And so nyame di mu nti e beta ka na menim say e be so. O di nyame di na e be sha ase. Say nyame na de nam. Ko she nyame achi. Nyame na de nam. Enti say o she na chi a bibi anu a wo ye yi. Na won tu anamo en. O say o she na chi a na obama o nimde ene nyansa na wo de tu anamo. Enti obakire mkwan na mo de tu anamo. George Wachini. O she nyame achi na wa ma onimde na wo de tu kwan. Wo de tu kwan. Mintimi mpa no ho nya bibia. Anyway. For one 2 months na mo same bisa yambra back to Newmont. Omo an omo dey ba na me busa. Nti timase. Meba mabunu so ko omo so pese omo nya omo chefa. Go so capital no mate sen wo. Go so capital so na town rules on ya. I shall say. Now for where have we been? And I hear kwan. Where have we been? And the also there. Because the more can say kwan ho asem no basically is zero. And there ya kwan there ya kwan ho asem there enya asem ketwa o ma hene say kwan be ma wo there nka be kwa nche kra brade en call round on say abayin ba ya bomodin pa and say wa say me am krom sankore if you no be sankore first and say ufri no be sankore how obedi be 1.5 hours asan wadu but see a contractor was our year adwuma no see so asisi na wadu onti go so tan rules so dey ene me ba bi hu say contractor no asa ba oguso our year adwuma nti minim say obeye ama kromo ho so ate baby aka nyina so baby aka nyina no so be pushi ama yenya approval ama so ama wa be. Okay, so diversion be na course or tertiary and free sipa Newmont omo be move akọ half north no ye sa area ho no na tertiary afisipa baby akwan da ye fa kosunya no yam say ho say gold no ta ho say dey ominim o message say o me diversion asa no master te omo operation ni want any stakeholders e din komo yi omguso say me buy no master te omo talks no still omguso na me ano omunye meeting frame or area ho be buy omunye bi nti na frame no but you have to halt it because information about animals you know as I say as Rexec we are convinced about the move and the implications because the reports I'm getting here if that is the case a diversion ana yeah the diversion only a decision ma take a long time you know asem ade o ma reason being that say me ma dwen dey em say baby a omo pese baby akwanda sisi no e bia ho be man in area so ti no pese omo da beti kwana etu baby na man so kroni nsi omo hu man no fa so bia what do we do o say omo na fi no omo beba ho oh sa area ho no afi no beba ho nti say omo ma me start adwuma da say hu fa so bia so na me no me meeting no omo ma me ti ase say amanfo ti say omo be mining activities ho no Oma heda binuma heda akusisi adan se be ya ombenya compensation but already no oma be the can be take area picture of the whole yi omuni be bia dan bi bia o drop the pictures bi kra amami ndi I see sana etie emem town rules 170 emem town rules so and so e wo contract ansem bibia yaka bia contract ansem Boma rules 170 Boma road every tepa eko boma e contract say oba meeting ni bi me kura na nka me yese nka yenye infinity because kwan achedodo so but o assure say samri wa babiti no ne na o makasa wie no obesa akọ na okokoye e na boma to dian kwanta eso e contract so ne me amafa so e wo say tama me fa so no mo e krere nti they say die aka boma tuyamfo ena eni
contractor same and so you fight say being approval ama contractor akoso adetuma mo sa se ochia o so unim de ntia o ochia if say o hwe no no ana de hye o mo kwa mo fa so a unim say how kese pa o it unim say minim ono wadi nkomo bebre na de o ma na come Anthony yem say yankopon di munti e be resolve bibia Nana hima papa bi adetuma mo sa good morning of Kenya say number 1 number 2 hima so ya chia chief community me of Prekope eja wa na ode me ko school chief na ma chia no pay o man no say kofi number 1 morning for ahemfo nyina from yamfo sankori kukum mim bechem dia nkwanta yamfo totroso edoso ti mo fa nche me wa ya nche se me kire bambo honsem it become all for this conversation and the point is clear is Ahafo Mpuntu you straight to the question but yes so ho bia be ya manyo se ma one is about Ahafo nipa baako enyina ye one obe ye director ade na amoya abesi na MPP NDC na amoya abesi ne no o de bape me pamo afiso Ahafo ye distinct yehu se abusunya baako yehu se we free asumesi na we free obenten ti wanya kwanya se wo so de wadwen kire bre wa Ahafo wobetimi atwi yanim se yakon ahosem any problem baba yi ye ho MPP NDC wa 0302 211701 ekosi 4 0302 211701 ekosi 4 krobia no ne fa premier mabunu no waya Ahafo minister wo hyehyɛ sonku bi da hɔ a ogidi sɛ obenya adaje ne bre na wakɔ no kakra ogidi sɛ obedu ama mabunu no ho ayedin yo o ma he em sɛ we ni ade a ehia me pa na we so ne ade a esimani so kɛse yenti abeka sare sɛ yɛse bonsam emebia opobi de adwuma ahyɛ ne sa opobi a onya adwuma bia ndi sɛ wo mabunu na omo ye engage a ebe be difficult pass bonsam bitimi e do ma ye adwuma be mo ato aso adwo amache ya ja papa na honam boko papa ye da nyame ase o ka se free here e ka se free Ahafo region go so ye da ase yeti o e friend sister Jo ano pay die asama me ka me tia ona bo George aboache wa ya die sama wa kan nyina ye no kre ana do so ya die e na ne mayi beto asi okay omu nyina be shama e kwan na contractors ya do na GC wona omu pese omu gu MPP ani ma na omu nye no ye fu the MPP for ye kwato jegu form yen sada yen sa yem yes be wo omu nya kwan na mai ni empedi for no omu de dana na do anu wa ha no omu ani mu manyam okay e wa ha for region ne Ghana ha nyina ye kwato ye da se mami Bible say aso didn't say be you ne den or the best to as I've been metel culture as a matter of fact we say na me so ho da you say bibio because metel culture pa bibia come on ye huria akura metel ka bi we say system na tia we dey kuse ntina me kasa say e da say me so da na no kre da ire dey also ya pa na ba mu so ama ni manfa kwanya na me mo abaso Ahafo ni di share sonko ebu abaso wadwuma pa sonko a wo ye ama hene na ma chia mi MP asunafo asutifi south na asunafo south and honorable Collins Dauda and honorable Erikopoku bebi omo bia me tro mo sonko message minister say yesre mo the normal cost wa Ahafo no on fa the nansi opa o ma hene ne say wo say honorable Erikopoku and honorable Collins Dauda ho no wo do be me ha me and ma asutifi sarwa wo su be pre wa ba kokora kwan ya first NDC time na honorable what do you call it MC ya no wo aprekulati no ye kwan kama but ye ba ye na MP abet na ye nwuhi minister Bobiaba ye nwuhi ye betre honorable out studio ma onanye nchecha pa because say the result ani honorable go foku ji Ahafo chi ho no I say the Ahafo na ekukura. All right my na se me for free to chat to crowd we are back to the studio. Hello good morning apom say hello good morning apom say hello good morning apom say yeah me Adom here. Good. Master Okasa Fidie no Jomne. Na menti ho ni ntimi ni enkom. Why? Okay. That's it. Thank you so much. It you. Yeah. But your friend Abdul Karim Yabua, I can say number 1 youth chairman. Abdul Karim Yabua. Yabua.
Yeah, Kenya's Number one, youth chairman. Yes, sir. One of cause problem with honom. They be more the petitions. Yeah, all petitions pa ba me opa. Minino. Opening for the TNS service as Mrofinjua and a Cananya Dabre. And don't you know, sir, the Kruku Giants are. Kika di be jai. Awawa. Yet you. And you know, my father research here on our Yaw Boakye, Minister-Badwam, Minister Papa, or Bodjumason. Said the Audita kind and penny for Sabi, a move to do an agent, say, Melbourne home, or General Mount for home, or what Badaya, or what Tima or Brett, Emma will be an only yesterday of the course wire. Gonano, ya, or say, actually, petition be. Accommodation, what to suffer, movie, my and no couldn't come off. I don't know what I'm running man briefing, your match and your man, so no one who know how. Sabaya, or the baby will be 3 or 4 or 3 or 4. Survey who say, yeah, how we. So a genuine how an answer say to say I'm fun say Newmont. A petition a chair no heart every wabo. Yes, a community lawyer. So I'm a forum meeting. Or better than being in an animal or not a Newmont the bread bar. Seven your lawyer or also wouldn't any the Ewon crackers and what Ghana and Marahon them. Seven will be who say Newmont to see an answer of wine. BM yes Newmont too good. Sika first now to know. We on the other one where you move to $1 my and they see it started on new month, start my banner $800,000. They say a chemu 1,700 last. Okay, a higher quaho. It sounds to me that most of them could cratasso. Now, but the caution to Newmont is that never take a half region for granted. I don't think that is what Newmont air. In the end, just our impression that critics said they are taking us for granted. In the 50-50, so me ha, nama so ha. That's the relationship that Newmont should build with Ahafo region. Very, very important because man building this relationship now, we all know and we don't want to get to that point. Minister, back to you. Now we'll come Mebuno say Fapim, so yeah. The basis is say, I'm not in Bibrio, Nimaban Bibrio, or my senior high school. Omo very good grace. Omo ntimi antwaso. Omo fi. Ene yewo nipa bi oso first ana SHS enye free no so. Omo so ma wi JHS omo so gu ho. Good grades. Omo so good grace omo so ntimi antwaso. They say the person ye say they say. Yeah the skill development program bi beba. Be involve all the 6 assemblies. Na ya equipo nkwara no omo GHS romantic to us with skills and I impo SHS for Nubia almost entimi and to us papa na omo J skill training and so ya DB ama womu ti me ba he me ne embassy ni bia akasa ama mo boya no hoba say ombe support in that direction. It is I was say ya this assembly command fan kra sabi you usually nyina nanka ya de ma nkore nya skills ya be because say obi kan say asomo ofidwo na kraman enya ba bi da na omo a awie SHS a omo ntimanto aso they be say beginning from this September assembly bia say you one college of education your region ho assembly bia be pick nipa 5 na your nursing training schools so 8 for each school bia assembly bia be pick nipa 5 na ya hwe wo Yeah, this year. Yeah, this year. Omo free region na ya hwe wo mo ama omo awie. Ya be ye no sa afibia. Okay. Se de be ya omo so sa nipa bebebe na backlog na ho ebetimi atiso. Okay. Sa na ya be ye no ama skill training program no. Ye start ya be ma assembly bia pikin per 100. Na ya mo various skills. Ya be use formal structures ni informal structures no. Formal structures no your Yamfo vocational training school ho and your Fahuya Den youth leadership training school. And no me German ambassador no kasa. Or so or fan time come these 2 schools. Na maybe also provide a bit more boa. Yeah, this I do 100 my no. Or ba na wa boy. And na informal structures in the be use master classroom na e wo nkru no. Ya fan says obi o Kenya se. No pese usua adepama. Ya fan nkwohwediem. Kenya so ha ebe pu bi na de no ama no na yetu ni tinsa ya to niam a hie ni na na ye de ama no na allowance kakra
ebe appeal for funds say afofo a wo mia no bi ni bi akasa na bi ma express interest so me boy scam di ebenya bia no kakra bi bitin ma nkora ndi ato bibia di no ye de ba ma ba mo ama wo matimi aye fi say etimi we ya over the years be do say ya adoma before years no so no say na etimi etimi nkora bebre ama ebi no anya adwuma na me very sure say de ene MPC ni nyina ehia ene political parties leaderships ni nyina ehia no. But you did well on that. Sa program we see ehwe ni year e betan hoda ama timbia say mini ho a we se bi o bia on so beto aso na aka ho amaye. Okay, so apomudi hu 70% ho. Apomudi hu 70 so am say your challenges bebre. See your ohwe a became your government hospital ho. Go so your government hospital ho. Ena kukum your government hospital ho. They are carrying na akoye Catholic. Ohwe duankwanta Catholic. Ohwe hwidima Catholic. They are kan so nyina health centers aba India. Nti Nyankopon ya adoma ene embassy ni bi. Edi nkomo. Na me pese answer na memma food details number out no na ama owi obse yensan ya san wi dia confidently meeting about ntina be ka ma chechire nkuru na omo so mbeboa ye ama health centers na ho no ya upgrade their hospitals at least 3 they have agreed say munyensa ombeboa ye ama ya upgrade nti Nyankopon boa on the 28 2 p.m. that embassy no akra omo medical ibi free omo kromo ba nti omo 28 2 p.m. mesamra na yenhwe emo wu kwan be fa so astracha no na afi ya sensan na dwumadie no ahyase ena South African embassy so aya so omoboaye incubators na last time incubators obviously through MTN Foundation omeba no mo de incubators ni bi abanti ambassador no so I express the desire so beba hafo no aso de ne ba hwe nyama se de esiko nti eguso minim se Angopon da roman kakra yetimi eni ahafo nkomo we bra yenka kuayo nsem kuayo nhihye no ekwa be na wo fa so a ebetimi improve na yakuafo ye nananom ye maamenom ye ofa asenem ne enuanom ye yerenim ye kunum no onatimi nya ehon fa so papa aba you said the last time I checked ahafo nko na okwa body duro about 8 cedis for ba obusa wo se kuani ne so wase etisai nti ede ne edi gu akwai mama ipa kon bedo titru ewa afo se ye mfiri kuayo mu da if se ye de kura Ghana eba nuane a ye di a ye bonde bo eso edi pa yo ye encourage as much as possible the people no man enroll into planting for food and jobs binum amonom obro nya same wo kwa hafa sade ma wina abu ana cocoa production so na say hu say akofom the aban started rehabilitation program bi yetwa disease cocoa trees ni na egu na yesa adua foforo nti min say sa program so ran 4-5 years no na cocoa na satisfy so ama have cocoa production so akofom akosro na ene rural banks ni so edidi nkomo say bia omba soft loans ama omotimide aye omadwuma nti kwayero so ebekoso George Yaw Boakye odi wanu di se metwa to baba me ntimi nkobra me nchia me MP bano ewura bano so bo adwuma na enche bia ewura bano so ebetwo krata na ba ye hwe na sinto ma so ebehya ase akacho ba ye hu se woni nam eye ba ko impundudwuma ne adoye soronko bi wo eye o constituency ho enim sa afi no wawuram emu na ho saade but keka ho kakra mai ye kondo si betumpon e wo hare so ne mo abotre mu nti keka ho mai ba bia obi achia wo eni so enyuma pa wa hyase e da na di even though unya afi korampo mo rahye bedwem we are proud of you musi betwa to yo first akonye so achia na no mada o mase e wo mo support na mada manfo nyina ase o support o me de ma e ma me since Mr. T. Adwuma as regional minister. Na fe so masa piritu afofo a omo akwantum Accra Kumasi Tema. Se omo mrafi America London America ba bia
say obia o sika obetim dey investment no Ahafo is the right place nananom nyina ye prepared say asase ne pa ye no mon kan de den de be ma wo mu ama o matima bibie enwuma ama Ahafo ma anya adwuma aye me so me office ma bie no 24/7 nsusu bia obia betima abo ma Ahafo akọ nanim bia no o de ba be so me no maje madanase ti da obia ase. Well, Minister ne bias okono wan kaisa Ahafo so awo talent bia say dwumtuo say acting no say sini twa yeso ehia o some say Ahafo ma wa control every day say eti wo Ahafo sisi a ye kase unim nyum to pa no so ye talent ipa do do nso nya ya nkasa akode mu bi free football kra football so very good football bibi pa bia ye nyina e pre biba eti enforce skills your regional sports organizer menena kasa Bechem United managers menena kasa ekoye ekohia ye be mama wurawura nkrase afishi out ya nko ni pa mra na face talent no because papa no free Ahafo this is bia e bi yakwa na free haba no bo sponsor no okay as akra no excel ni etona ke bia be bia na original yes George Wachi why are there oyami shraw omo ahode ni nyansa nim de na fa chinchin city ano na Ahafo entimi fa ntoma enyina ehwe ni so obefrefra na ene o team eta wo chinyina no say chairman body trinko chairman dey say body trinko chairman be kasa chiri e do bibia ohwe yeso ase nyame ya de me chire Tuesday e ade e besa na we hye nyame de yenkwa che ya e de besa na we hye the entire team on the wings of Kofi Ampedu na Dominic Isiegba Ferguson na ya odachi hene camera sound light makeup set designers and control driver for am by we appreciate also our Jibre we thank you so much. For region we are so proud of you most nananom edamasi